Juri, koliko je ura? Je že 10? 9:42, ob 10. gremo na štart, slovenska ekipa že pripravljena, drugih nikjer. Samo to, da se ve, kdo je resen in kdo ni. Tako je način, Keli, Papa. Hello. This one is from lunch packet or yours? No, that's my one. Private one? Yeah. I thought so. Stojan, are you hungry? No, I'm Slovenian. Trenutno se še vedno odločajo, ali tekma bo ali ne. Vreme ni tako, kot bi si ga organizator zaželel, vendar kljub vsemu vztraja in ne odloči, da bi bila tekma skenslana. Primož, kaj praviš ti? Kaj ti porečeš na te razmere in te odločitve organizatorja? Razmere so za Castejón de Sos zelo čudne, kajti tlele se leti vsak dan praktično. Kot vidite, klapa leti, ampak za tekmo je bolj tako, ne? Sem prav slišal, briefing. Briefing, tako je. To pa morava iti, ker sva resna tekmovalca. Lega, kaj je prebrisal? Sam gor leti. To je bilo pa bliz, veš? Se ti malo modila? Ker hrbna boli, tok sem metal. Jaz tudi. Ti, kva porečeš na tole situacijo? Ja, mislim, da bi mogoče stalo nekaj dol. Misliš, a? Na spidu, ne? Glej, kva se borijo, vsi delajo neki špirale. Pa v šeska vlečejo. Kje? Ja, tamle že ful Mislim, da gre. je najbolj skoro, da se poberemo v mestu. A misliš? Misliš, da ne bi jaz tole posnel do konca? Kako se bo to končalo? A? Ej, tale je dober. Tale tekmovalec z gradientom. Zdajle ne suši, ampak je moč. Čak, to je ta z Nemčije, a ne? Sam čuro dvojel, pizda, Juri se zabav tam gor. Ne, Juri je toliko izkušen, sploh pa je bil tle že trikrat, da on bo siguren zvozil. To je problem, ker je tak močan veter. Mi smo jo tako odnesli stari, da nismo mokri saj. Mi smo jo super odnesli, ja? Ulele, reko pa tale bo zdajle. Joj, to pa ni bilo. Lih poteza. Zaenkrat je še vse. Ti si prepričan, da bo zvozil. Vidiš, da je spet. Le to. Lepo, se bo videti, da je svetovna klasa. Vidiš, sem se malo živčenje bil. Zakva za? On bo zvozil. Juri, pomaži na tleh neki. Tole je Juri, ne. Ja, Juri, evo ga. Evo, še na gasku bo pripelo. Lego, kar gor. Sam gremo pomagati. A misliš, da se nam da? Ma koga jebe. Res, zakaj? Ja, ne. Sam si dobro zvozil. Še 1 meter pred tlemi, nisem vedel, bom pristal, ali bo spet dvigniti. Dajmo hitro zložiti pa gremo gledati fuzbal. Hitro fuzbal gledati, ne? Aha.